cho qua điều chana bút chana bạc chana tiang con dia lo content con ban nào quay nữa các bạn làm mình này có được gor con mình để được đàn được tục before cano right có robert thì làm mình đi nên vi mon which là which mẹ which tiếng Nhật nữa mình khen ran rồi cái mình point đấy con goro quan tu dit ten ko jende tegen dit ten ken yam jende nget no ka nget jala motor ndi ni jalo mi ci win nak be jono ne de gwande tek the same many charbo mi cara ne wi de sharaka beje no di longa lok men yam ho bitar gan wi ran wi jala very important gor no geri je re charg mi jeng muteten goro geri je re chuikede goro je kam jarari ri kam naga physically kono goro go antu wideten jala medini jam kam ni information bi la wide jom ko be la tan ta fo bana gwaj ka bana manne an kano re waj take a video mu goro be gwaj I really appreciate kan ngani tan jiro shola nat Christian 8 la let kan lan mugwa en yin ken ka share jatan en be ka gor ken o galwa ko Christianity attack mu logo Christianity chen yin ken chen ga de la share ko cha gor nat Christian 8 kana malar tele video mi jam lat ni Christianity chwa gur kana malar but the way you are living life tan take a year tan ngi yero ko je tan ku yen yod inform ga je tan ku yen deal ga problem ne ga je chawa chana mako chana ro chwa Christian and the Bible puite de logoten Bible te to go read te chen go read ta ka right ko de kushin de kam ya tinyu wan changa jilo ko mite mo gamle kana na share mo dong la rana wo kan da mo logo ka mo de li share ga jamo kon goro bu kon yi kon palpi shit da dinu kwez in mi jogu na bo ngedu ko ka kwezi nyodo meladi kana men trade cirkel antam bana woka video chako ngogo check kenyam de taloide de lara ngaden chuo gwa mi ka wanta ramaraj nyodo jede commitment te ga nong midit ka neke ya wona pini ngwa mi woka lar nyodo na tande grodin yen ga je amichi dakala yenede rai mo gwa be awotin be aling take a point to thought to de correct kan mit kan tide matten kamen chalat ya be awre lengde na de je daga manu wene amanu we chala panga ano kada ga dan na ga long e we ci ban jeng na go kap ko na na kanel no mo ta tel bua min na ratin ano la jama madwel jira mi chama ko be ci dawatin ko man kan kamar kan ya daga ta da kai suna rabat ban ni siya ban daga go bala gwa long rai daga ara mi ci kuen ka bible e wo mi ci ko bon not ka ci ko ba fe gwa ban ci awu da atin mi ci wajo ci awu na ti ci kan ga tire bielu mi te ne dan jo ke ngwan ta lamat gwa kel kapal lam ya witin ko long lam ya te ni ko ka bo brom re da me ni do mo bi ben kara da dien benu kami dua mungkin ke kupol point ko dia la ka beben be fido ibu ta pol point ka gad beta pol point sen ke ramlel moni ja kar yalla ce la tim ka jimar dun sibil le beno ko ni jawal ano mo akel me da ko belat ke jijira me sibe ta ka me lar kana wona ne isu ko ko lu me lar gene i jala mi bye bye anta me ce ko le tedi me ci awlu ndogo ajeri bena da ka wedien an wo ta na da ko an wo do ka ji seng ne doru mit jina duwaji gat kate gara ma dol janga da mo ko to mi jeglat la ja made ko la ja buji ma lenga je mo an wo cira ma mi jeglat ya katen chalat ke roi ni chombo to go shagalat man kula riya de jane jen
chelaro gwan jeng ne na pet kan yal god ngi je tin ga de tianatin to nganatin to mentin to dongtin o gwan jeng ne chana bu kan yal gwan jeng ne nga goro je jin la de ne kamin information na mingi jina ngi ni kam ke information na the dang ne go bigire dien ngaj men na ka ngu nga really nga rama na ka ku musa Sudan ka ngai kanan gwan jeng ne dong da ngai Christian mi chi advance ji a gwan jeng ne la shaitan ko to go bru lodo ni opponent ke accuser ko jongwa da no ngete cheje but ni to one ngai je ga do leng je ga do mo do che de mur loy gar mo ton mi cha dek mi ja joy cha joy ni gwa dong donc kana ngai gwa man joje ngu na gi mo go kwe mu yibin joge gwan jeng ne che ba ngai jin wo te ko kum mi chi ne joy me dana men nang ne ba ngai no gwan jeng directly go re ban na inform balar ke ono men negie e kum mala kum dun te ye boko nyal bogo yen gad men ko mi ci yen ngat jin chu ko yen ni waname bal ga ko do mo am very clear kana ti dia lan ne gwan jeng kana rom misinform o che la ro ne mi ci a chu gon ya otin bi apal which is mo gwa bi yero mat mi ci yen ro jiram ke bro mare ne ndang do bi apal ke bi ko ti which is gwa. But that is enough. Charong karwade. No bu ko tej ko man bilat be yo bu gadare do mo bi romdi either be ben karama don ke bi ladjin be nyodji. Namo is very difficult. Be je nyudin rano ne li ko. Jin nyuni je wona ne mi ci wongwa mi ci awo ci chum banyo ka pala ko gur ko wiji sama gwa. Mi ci awongwa mo chwaro luar chang tele chawra no romagat mi te chaw ra let ka tede ka bom ko lim no baji loga rado dien nyuni jo jin bled no bi tek bu gar no mo tek bu gar bi la ni jin tel ram bi ji lok chang yi je don bi ram bi lok run ci nyudo ba lok len ni je wona ne bled ka tudu bu gada mo bi lok nin jin mi ci awongwa mi ci aw chobo ngwa ci aw tani gad ngeje ka ko bi nyod ka dorun jen cha bain pinyo biar lo jogurun dorun bi wo gerien ngeje kan nino na mo chungulel te ke mi kamere ragare cher ka ka mi jaman gat kan mo mu ngeni yo ko pale e bu ko do men blade be no ngejen please chi mo gwa code is automatically ramno kon chi wala chi as long as the dinmo gwa is there with you nyunu jo belatin check ba garom kat be ngi ko doru jen ci do do biluy tin run bi wuri ala kay jin tel ramado dien ngi na ron ni no anyok tawon ne chelari ko do mo duajaran ci kon tama la de jenene South Sudan right now duajo ko keni de ndaka nasar duay ko how could duaja na the tala ko mu duay nika o take week leadership mutere week ka South Sudan ne jende ka South Sudan ko duay ji nasar ci ngule duay ji ulang ngule makan le nuar dial ki duay ji South Sudan ngu ci South Sudan le makan le ji win mondial all this can dial go je banakale ala o kon ndama kon nuar chanatel dolo community ni dolo kon sika dolo lokot mi ci do lokot solo ndama de ne ton wande ga ben conference lokot but mi ci dol community ga chelan dol community ko gwamme mi ci ne ngwana lo ngana dol mi ci ne attend almost donc de ne war ngwan ne wal bakel sometime ke mi ci lo ngwana ba wonne wal badak kana mi ngayo ci mo ken ne wal badak mun ci bu yim ko Australia but mi ci ugwa ko la ka ji kan war ril ke mi ci ugwa kuin karam mi ci alo ne ci liu la na do wan kare community ga no mo kan men ne dol ci ndam ko Australia ndam tele pet ngwan ya mananga bate ci galu ida bu garon na ke bu gar da to de ga discovery community ga no nguna gado mi ma gor resay la da metede de na roiten tan ram ya dol community ga chol ci na be la ci na ya lo ko na ko ino rodien ko ba man neng na do balat ti to mi ci kon ga ba address
Nyogre lo ko micha conference le and I attend one of the conference can work Christian Youth for Peace and Development. I was expecting there to take a report mo banen no channel let down lat ka time ka development channel let down lat ka male after me jen kananen do not kit braro jej be chum lat mulad no bible ko wade we now work at the benaket kanta ma lo kunu weje mede the role made in they operate economically more than spiritually ala o kon ngai je ya nyir mi jira mo ko palle ci ba support ko item la na lad ki Christianity ten ku Christianity kan jiede ci kan mo ngoy re bible to version to go long ka tin to dinar ngi kan ci chejen but most of the time people they focus ka version to shiro din lot therefore chawabar na ma goro kam je ye ko na ne jinchu kan mi ko support wo support do mi jini chen me la chara chen balat mi che religion du cha question bi gaka please chen ba pale ko na ne te ke John ki Peter ki Rebecca mi chu ngade de len that is none of my business. It's nonsense to me too ko chen fight ko pida bi ana ko ke ba ngade len mana ler gorno ti dial bu ngaw ko ngoro yam do dienda mi ngwa la do gwa de ko tala problem. Yeah, thank you.